Kipai Ryngkat ke Balang Shnong Katholik Pahambir ke Badanghap hapoh ke Nongpoh Parish da ke mynsiem jong ke jingkmen hynin ke sngi ke hapoh Tarik Kyllalyngkot ke Pynhap Pyrda no ke jingrakhe Jubilee Ksiar ke Blei ke lyngkhuh dap sanpau Snem ke Balang Shnong Katholik Pahambir naduh belas seng ka hau Snem kat kendai spa nyabusa. Hakini ke sngi kipai Ryngkat ke Balang Katholik Pahambir lyngkhuh Kmen ke Jubilee Ksiar da Mass Bakhuid ya ke balapin menta do Rev Fr.Roland Kharkrang Ryngkat ke Jingmane Rev Fr. Peter Parish Priest ke Nongpoh Parish Rev Felix Aiban Klen bat ke Shad. Ki Samla na Balang Katholik Pahambir ke larwai choir de kisur ke balapin long bat pen mynsiem ki pai Ryngkat habarok Shillong ke Jingmane. Kerpat Pak dengan berok semuanya yang lang. Kata kejiksan dengan Pak. Kalau kejiksan dengan Pak sisati. Mengakan mau apa yang kami kasih nom Shad. Mengakan Shad sini ngakai mentah setengah pahar. Mentah pinau setengah pahar. Kibri kimtip siu kinom Shad. Kimtip setengah pahar. Nama mentah kira kau rian do. Setengah pahar kali ketingin balin. Hakapun bawa pareng mudah-mudahan Shad. Kemudian mentah kira rian do. Ngakai Shad. Pwede sinong, dalam biji seng. Iwi Samla berawan, telah yang baik, kabut kasut, necktie berkat. Oke, ini ofisan kawan yang nong, mereka itu kan nong, kita ini masih berlaku dah. Kelapa ini kelas 3. Dan yang kesan yang batang karyam, kebasuk bidang pisang. So turun nang nisa nongkra sa Pahambir. Dia sebut pinang tamban Riew. Kamdei ba pisang pedang ba. Haka jemut jingem ke cepi. Bila nang matang ni bila nang jebut jong ke kam ke jam berkot. Kemudian pendeng simpi kapan krek katu kapan krek katu. Kan ni tidak lah kan nek kapak Balang Pahambir. Tu nang sana Rangbah Batung ta nang mun makan sibit kau nang undang mentara na undang sibit do benang semui si kentin na kasiki jong polus sa kabalang hakiliti ada kali kalau jadi wajib ni berkaitan dengan Balang Pahambir
Ya kane ngadas ngos kam sibule. Bauta balas dang ya kakamba baha hapi unsa pendep ya ka habang gabyang haduk isni jong putra Yesus Kristus. Ya kani ngadas ngos kam sibule. Bauta balas dang ya kakamba baha hapi unsa pendep ya ka usnang yalam pi haduk bakan kana dapura. Hadu kena boy kita kisni tunggu teraja sepolis. Kata kali kejin dua juni nak kebentar jongki ke Balang Pahambir. Bermentar kesini pada nyosngo bau jisu Riew unung ngalam ubakren ubahikai dakaboh Blei uladang hakani ke Balang Shnong Balang Shnong Pahambir. Hakani ke Parish Shad bara atau pentai bara barang kaba. Kamu juga kata kaba? Yes no. Hukum yuk uksud usnam dah. Hukum ini keriang kadang kebabut. Kena. Kale kasanya. Berarti berikan dengan Riew itu muli. Babatkan kamu. Udon kabor. Banikai. Ukren. Ya kaji siapa ikan kabor. Uksud nang tahadim snow. Habau mynsiem man lapan kriu tau Riew ulanan nyar. Ulah kau mu pedulong. Utau mynsiem ulang. Mekwa ayo ni go Yesus Nazaret ngatip dengan kon jong Blei uni uksud utip Bau Yesus orang kon jong Blei hendak pikir mau penban ni sasangnya kepodan dekat saw tadi budai mentau kena kasih utrai penengkong jaga kepodan berbuat kawan kapan kenal yang ini ya kacim pun soy di Yesus. Di kebala wer dan bang nak kerja kawai itu buku nang berat ku kenal ngam jong Hakanok pai sngi lepen put da Jingmane Sakrament bala penyat the Rev Father Felix Aiban clean bat penkut da cultural program ki bakan thup ik jingrai ki jing Shad ba jingkren ai mynsiem di Rangbah Balang khot ngobha hakani ka sngi bala don ru jing penkut buram ki padar ki sistar ki Rangbah Balang ki Longkmie ki Longkpa ki Riew Kmen ki bala long kristan ning kong hakati ka Shnong
Hakani kesngi kerpang jong ke Balang Shnong Pahambir lawan Pynhap no kalama Jubilee Ksiar da Mass Bakhuid Rani MDC ke Nongpoh haka jingadon lang Rev Fr.Roland Nongse, Rev Fr. Charles Sangma, Rev Fr.Roland Kharkrang, Rev Fr. Felix Aiban Klein lembat kiwe kiri Rangbah bat kipat Ryngkat Katholik. dewa kesermati maka brutela desa galak galak putih kasih kumbaran kete makasih kumbaran tak kasih dengan nang mare mugi tante dengan ang awan ukong kemai patuhoy renang pasal kosir
Makin pintar pun berkasih bela dan